O ini pong Igbiya Kanita versus Biye Ngeni. Ing klaseng kabiyayan anyang minuna, anyang kay nakankudisan ko pa. Asna mo ing kayang Igbiya Kanita, matasla ulagaw ding pera. Anyang magaral ko paking baryo, maralas ing bakal kusing ko. Potang sali kung aduang mamerang puto, atin pang sukliking bakal ko. Bakit kaya mi pakanyan, Igbiya mo king kasalukuyan, mangutanglaw ding keraklan, nanu-kanuing kasasagkanan. Anyang magaralya payapo ko, mayari yamong ka 7 grado. Antiya mong tarat mga mano, keng English antiya mong Amerikano. Dapot nge ni abe high school na lang, ding alwa gastos mo ing baluda. Kapus ing belwanda king eskwela, dakal pa karela ing lakwat siya. Bakit kaya mi pakanyan, Igbiya mo king kasalukuyan, mangtanglaw ding keraklan, nanu-kanuing kasasagkanan. Kanita ding sisimbaneng Domingo, ding babayi akit mong pakabelo, neng ating prosesyon karing baryo, maglakad lang tahimik dig tao. Pero ngeni subukan mong simba, ing akit mo talagang alwana. Ding alwang babayi akit mula, paka-short makuyad lapalda. Bakit kaya ni pakanyan, Igbiya mo king kasalukuyan, mangtanglaw ding keraklan, nanu-kanuing kasasagkanan. Ing panyal uwan ngeni asmong katas, ultimong mayumong at abiyas. Presyo na ning krudo makalaglat, ding unanong ila namong enitas. Kanita ing dalong panugsemo, agiyang oras kang mandilo. Ngeni sa salwanang tabo-tabo, keraklan pa kaboting plastik mo. Bakit kaya ni pakanyan, Igbiya mo king kasalukuyan, mangutanglaw ding keraklan, nanu-kanuing kasasagkanan. Ke kayo na ing kapa